Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Allah talamdan ulu atı menen başlayız. Elhamdülillah ulu Allah talam özünün merimdiligi, arayımdılığı menen mümkünçülük berip, Allah talamdan konağı bulgan ajineleribizden hizmetin kılganga mümkünçülük berip oturat. Dal uşul iyekçelerge kelip, Allah talamdan konakları ajinelerge, ajatalara hizmet kılganga Allah talam barızga mümkünçülük bergen bolsun. Hacikelerimizge şunday kalaskalarda uyuşturup aleyhiniz öte can urab hizmet kılıp atkan uçur. Her saatte hacga borgim keladi. Tavaf qilib Ka'bani ko'rsam edi Makkani, Baytullohni o'pgani, hajga borgim keladi. Chiqib Uhud tog'iga, gullar ekay bog'iga, bugun jonim sog'ida, hajga borgim keladi. Hamdlar senga Allohim, o'zing bo'lgin hamrohim, mening yagona ohim, hajga borgim keladi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak, labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Labbay Allohim labbay, chaqirsang deyman labbay, borguncha aytay labbay, hajga borgim keladi. Bütkül alamdan jaratuvchusi ulu Allah talamdan merimi arayımı menen kılıp jatkan umra amallarыбызды Allah talam kabul kılgan bolsun. Uşul ıyık umra amallarыбыздын bereketinden Allah talam kıyamat günü barыбызга bey sıylıktарын bergen bolsun. Kıyamat günü sahabalar menen, paygambarlar menen Allah talam birge kılgan bolsun. Hajga borgim keladi. Otamni hoji qilib, onamni hoji qilib, ularga xizmat qilib, hajga borgim keladi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak, labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد